Көк алман чоңдору 48 сомдон сатылды. Ушулар 48 сомдон кетти. Тооnar бүгүн 1-январь 2024-жыл Ош шаарындагы элм базарын тартып көргөзөбүз. 85 сомдон сатылды. Aşer kök alma aldınız mı? Ha, ben kök alma alışındır ama orta şeker gibi. Ortaça öte çoğumuz. 100 sumda da aytылышып басын. Öte çoğum almak. Ne? 95 sumdan satıldı. Kirip sonu çoğum 95 satıldı. Çanatam çoğumlarına 90 somduk aytılышып басын. Көк алма средний biraz çoğurak 35 сомдон satıldı. Сом. Парчасы бар екен. Чанатан чоңу 84 сомдон сатылып тур. Өтө сомдон экен. Чоң. 84. Көк алманын эң майдасы 20 сомдон сатылды. Средний 30 сом satıldı.